ring sogi ini bener lah kok ora syukur. Nggih kan? Al-ghaniyyu syakir afdalu minal faqiri sabir. Al-ghaniyyu asyakir afdalu minal faqiri sabir. Orang sogi si asyukur, syukur kenapa? Lampa benih pergem, lampa ini kan lebih bagus ketimbang orang fakir si sabar. Asy-Syaikh Fudail bin Iyad di dalam setong kitab canggolang ya pon minabi adabu kanjeng Nabi kento miskin ban fakir ya. Pola beda ayat wa wajadaka dhallam fahada. Beda ayat pula wa wajadaka ailan fa'auna. Ni kejebon janggolang Nabi guru anak miskin dan soki kok kengjet minta miskin. Lain pun gulu bandi. Miskin jet asli miskin. Keng minta se soki keng mian mon geran soki jen sap jen asokor mian jen lampak ka orang lampak ini lagi benih japok penyakit mana lagi tapi japok ini lagi tikal mau soki kalau mau soki keng mon geran jen cerai mian tanang aja nih pelkot kali era tidak makin miskin kursi penting sabar kan mondeng cerai kan kan wala taj'al yadaka maglulatan ila unukik andi tanda bahwa dantar ke mana amit selamat saporana da orenga bada kelangkong saari tolo kali seentar ente kalau ini ngakir ente kalau ini ngakir gula termotor ki komplain ya tenggan jat mereka abak mon cerai mak dadi orang kita minta jak koceng dateng le cermet ya dateng boleh lah ya tetipun kau orang cerai, mungkin koceng sang kesehabo dong, Bian talangkong gi, talangkong. Bian mun tak bisa morok, ngaji boy, gi. Mun tak bisa ngaji bian, pelebur boy ke pondok. Atau bian sepaling hebat, biayai pondok, hebat gini bian. Jaring serepot nih, morok tak tahu. Serong ngaji sangka, rok ke pondok menurut. Badat ada sip ambui ini pondok masjid nih syiar Islam syiar Allah paham gi mak isaput syiar karena dari pondok dari pesantren atau dari masjid kak dikot tombu orang pas semak dek kajunan ipon Allah dan Rasulullah. Leh, malam semangke ni gulu ban sampean berada ning masjid, berada ning pondok. Teti potran mbian montro teti orang sae, katipa nama nikah pesemak ke masjid, pesemak ke pondok. Beni semak bah ke bayi Roma pikir pondok. Pamondok. Ngapek nan pe ke pondok. Pondok. Endari masjid dah. Nikah senyari ilmu nah kasa sing ngamal lagi ya nikah senyari ilmu nah kasa sing ngamal lagi kenapa pas ibadah ke Allah warna nikah nak satri gu laku gak nih cok lemari apa ya tadi keper gu laku butterfly siah aro ini kan butterfly ro lamba dari olah siapa sih tak baca ke olah ini kan jarang orang magi cokot le baci olah wah padahal benih olah kun ngiding nyaman le baci tapi pahipat apa ding pondok tahapan bener bah keluar Lembang sana keluar Lembang alhamdulillah semua mata memandang was senang dadi qurrata ayun lah kalau paen jak gini asal dari olah pondok kan benten ki lesok tak langkung iya mari nih yuk bak ento juk modal lu boleh keda jok bak mancing mun tak nocot magi burabun na ben yuk
Engke ya. Iya maju nang iya mari kok pancing ah. Apal pal menoloman. Wes ini. Lebar berapa menit lah YouTuber? 40. Ya, berarti menjalan. Coba beda tuh. Tidak tak ngerti apa sekarang dia. Menjak. Kurang 20 menit. Lebih itu kok saya pidato yung kan dia kiban kurang mundur. Pon berang akin. Nah, masjid ini kenapa murni memakmurkan masjid itu untuk makmur masjid itu hanya sholat berjamaah? Ternyata menurut ulama bukan. Kula pernah mangki setong makola tahu yang dari kak magi. Laisat imaratul masajidi bibinaiha wa tashayyudiha faqat. Wa innamal imaratu bis sholati fiha wa ja'liha wahatan lil aminin wa amanan lil khaifin wa islahan lil mutakhasimin wa ta'liman lil muta'allimin. Tahu nih jadi gini yang masuk ke gula. Memakmurkan masjid itu bukan hanya membangun fisik masjid mapan makin di masjid pan mapan merengis nggak bos sakit cok tulisan Arab aleng-leng tinggi enggak gisoki makan gisoki ya Allah sianya malampu romon pas keker corak mati makin kampak waduh tinggi bener gitu koko masjid itu koko main miliaran makin beni ratusan juta makin miliaran cak gue mau nanya kenapa ambil tolong M 5M bulan di tolong M Muhammad Musleh tolong M tetap memakmurkan masjid itu bukan hanya menguatkan bangunan fisik masjid bukan innamal imarah bisolati fiha ini kamar diterang hakiman gula sholat di dalam itu memakmurkan masjid bukan hanya itu waja'liha wahatan lil aminin jadikan masjid itu oase tempat si pernah si bisa meseneng gak orang yang si beriman ini kawan bersih jeding ajukan apa bersih jadi yang kadang abak masuk ke jeding bah keluar boleh bah kok nongko Mangka nembian mun masuk ke masjid mun kun antara kami ben antara titik kula matora jeding guru beni bangun kanggo jeding umum tapi kanggo jeding kanggo orang se ibadah sesaya katipun apa sambian mari awudu mari mandi atau mari napa tuh lihat sholat di dalam atau nyari embian bese pa keluar berempa kira-kira pantas saka angkui embian mun akemi dan titik-titik itu muning terminal embian 2000 ya pa lebih yang jak terminal bantalem Allah ganingki kan sabar anapa kerua mak le kening bagi kamar bot sak bersek na berang sekok nongkok ki puru kerua jadi masjid nih kan yang montak yang baca sepan oku saya jaga masjid nih kan repot semua makmurkan masjid repot mangka dulu pernah mangki ning bugiyatul mustarsyidin mangki dulu oleh ngala akasa masjid kaangkui akabai kopi male orang seneng asolat di masjid ya kerja beriban kok rokok mari rokok wah mole dek aja ya cak le beri nering guring apa deh ya cak le beri roti bagus bro oke atau babu ibu kerja sama reng embian tak makmum ke masjid embian agak baik kopi banding guring dan guring ja apa dia mulai tadi tetel wadah yang bekrawan guru menyok-nyok ke gigi guru iki apa orang melelebur ke masjid tak napa tuh yajuzu lil qayyim ayyaf ala ma yu'tadu lil masjidi min qahwatin aw dukhunin aw ghairihima mimma yuraghibu nahwal musallin ini kitab nih oleh bagi pengurus takmir masjid penanggung masjid nih kak dito jepon ngalak ka sa masjid kangku yang beli kopi